let's go. Dah start rasa dah. Alright guys, welcome back to the video. Okay, hari ni kita ada special sikit. Alhamdulillah aku invited untuk buat test tau. Aku rasa korang pun dah nampak dekat title. Kita akan buat VO2 Max test dan juga lactate threshold. So kita nak tengok performance aku sekarang macam mana. Korang pun tahu aku pergi Hyrox, aku buat triathlon, aku ada training apa semua. So Alhamdulillah kita dapat invitation ni untuk buat test. So hari ni kita tengok lah. Okay, jom. So sekarang ni aku akan actually untuk test macam ni, dia punya intensity dia kau juga sebab dia punya briefing pun approach kau kena anggap test macam ni terus cukup punya rest day lah. Bukan rest race. So kira macam semalam pun dia orang advise aku untuk tak buat any activity yang berat-berat. So patutnya semalam misal aku punya start session then I have to skip that one untuk hari ni. So guys tu pun dah tahu lah gonna be wild lah hari ni. Akan selesa lah. So kita tengok macam ni. Kita siap dulu pakai kasut. Dia akan start dengan briefing. Kita tengok macam mana. Bismillah. Oh yeah. Okay. 1.1, which means that everyone who started to the test before, you need to below 2. Oh. Yeah, because below 2, which means that you are well rested. Okay. Yeah, if above that, then you need to come another day. Tengok. Oh, tak kena balik, Mat. Yeah. So, tadi aku dah ambil semua dan dia pun dah briefing sikit. Nak pergi. This is Jaya Research Jaya ataupun Borak itu yang korang pasal tempat ni. Baik, aku bagi settle dulu apa benda yang perlu dibuat. So, tempat dia memang nice. Oh. Dia tunggu dia set up dan buat. Dia suruh aku settlekan aku punya dynamic warm up dan lepas tu maybe dia akan bagi aku warm up dekat treadmill sikit. So untuk test hari ni, untuk dua-dua test mostly bukan mostly lah, memang kita akan run sahaja. So aku nervous gak kalau korang tanya. Tengok macam ni. Dan korang jangan lupa subscribe. So aku buat benda ni semua, sesusah ni semua untuk korang. So korang jangan lupa subscribe sebab kita ada goal. Tahun ni actually goal kita nak reach
15k, tapi kita lagi 2 minggu lagi, kita still lagi dekat 13 lebih macam tu. Tak apa, tapi kalau korang tengok video ni, tekan subscribe, okay? Korang jom kita buat test. Three, two, one, set to set. Hey, it's okay. Good job, good job. Do your best already. Okay, alright. Thanks. Wah, aku start sebab aku rasa macam nak muntah. Tapi ikutkan data tadi dia kata aku boleh pergi lagi. Tapi tak apa, try my best. Kita tengok result dia macam mana. Kalau dia orang akan analyse, then dia orang akan advise. So mentality aku just tu untuk tahu apa benda yang aku boleh improve hari ni. So kita tengok macam mana. Thanks to Angel dan juga Jack. Okay, jadi kita borak dengan dia, tengok apa benda yang aku kena improve. Everything sekarang ni aku just cool down dulu. We done, right? Yes, Done, later right? we'll do consultation. Okay, alright. Our So consultation there's will no do strength by one. training, bench press, nothing today, right? Oh, no, no. Then you rest. Done your workout already. Kau tak ada sweat tu. Right. So, okay. Aku rasa okay. Sebab tadi, yes, aku rasa aku dekat track, aku pernah push lagi kau-kau daripada ni. Tapi tu dekat sini tadi aku macam batuk sikit, aku macam nak muntah. So, menguatkan lagi urge aku untuk stop. Tapi tak apa, this is my first time doing the test. So, macam aku cakap tadi, kita nak tengok apa yang kita tak okay. So, kita just try our best tadi. And hopefully, dan korang jangan lupa subscribe. Okay, jumpa lagi. So guys, so this is RGBC, Red Giant Physio Center. So as you can see, ada beberapa session juga yang ni. So sekarang ni kita berada di Subang Jaya. So kalau korang berada di area Subang Jaya, PJ, even Shah Alam, area-area sini lah. So kalau tak semestinya korang orang yang main sports, kalau korang ada injury yang mungkin bukan sport related pun, aku rasa boleh juga korang datang consultation kat sini. And diorang with Ultra Lab, yang test yang aku buat tadi, provided by Ultra Lab. So diorang ada sediakan beberapa test. Sekejap lagi kita tengok diorang punya list. So yang aku buat tadi adalah VO2 max dan juga untuk check aku punya lactate threshold. So nak tengok aku punya LT1 berapa, LT2 berapa. So untuk atlet yang serius, aku rasa korang perlu untuk buat. Sebab tadi masa briefing awal-awal dia tanya aku punya PB untuk 5K, 10K, half marathon juga full marathon. So as korang tahu aku bukan runner, so aku tak ada aku punya PB half marathon juga full marathon. So aku just bagi aku punya 5K, 10K, dan dekat situ aku rasa kalau korang running, kalau korang memang serius running, korang adalah runner, korang kena buat test ni untuk tengok korang punya apa benda yang korang boleh improve. Sebab kadang-kadang kita training tapi kita tak tahu performance kita tahap mana kan. So kejap lagi kita tengok dia punya price list apa semua, dan aku akan bagi tahu kat korang. Tempat sini on aku punya review aku memang suka. Satu sebab parking. Masa aku on the way tadi aku risau macam parking macam mana, takut tak ada parking apa semua, so whatever. Tapi dia berada dalam kompleks sukan dekat area Subang ni, dekat section 13 tak silap aku. Nanti aku check balik. So dia punya parking pun ada banyak, so korang tak perlu nak risau kalau korang pergi tempat yang parking limited apa semua juga susah. So korang datang je sini. And tempat memang selesa, facility memang lengkap. Dia punya staff pun very professional, very friendly. So korang boleh datang. Dia punya physio
RGPC Red Giant This is Selangor punya, Selangor FC punya macam wing lah. Okay, so memang diorang pun train atlet bola sepak dan sebagainya. So korang tak perlulah risau diorang ni profesional ke tak, memang trusted. Okay, so RGPC and juga Ultralab. Alright, so sekejap lagi kita nak tengok performance aku, review apa semua. Sekejap lagi kita tengok. Okay, jumpa lagi. Have you feel discomfort? No. No. Okay, I'm good. How do I address you? Saiful. How about you? JY. JY. Yes. Okay, cool. How was the test? Okay, nice. I think I Good. can push more. You can push more. Yeah. Why do you stop? Gagging. Oh, Cough. Okay. This social media era, a lot of people they say that your ventilatory threshold here we call it ventilatory threshold, and letter threshold is similar, which is not wrong. It's similar. Here should I write anaerobic. So that's how we identify where is your intensity zone. So then now the intensity zone become more individualized. Your current performance limiting factors is your threshold, which is your LT2. Alright. Okay, train LT2 more. Yes, you have to train both. Both. Aerobic have to train, LT2 also have to train. Alright. Because we cannot neglect aerobic training. Because aerobic training act as a foundation, it's a solid concrete for everything. You don't have it, you just break it. Simple as that. Alright guys, so settle dengan kita punya test kita. Kita ada buat 2 test hari ni. So dekat Red Giant Physio Center, test by Ultralab. Thank you so much. Test aku alhamdulillah okay. As expected, ada beberapa improvement lah yang perlu aku ambil. Kita macam mana power pun, elite pun, tadi JY dia cakap, of course there's room for improvement. Apalagi aku yang biasa-biasa ni, yang banyak kena improve. Tapi aku happy untuk test hari ni. Sebab kadang-kadang kita training, kita tak tahu kita dekat mana. So kita just by guessing. Tapi bila ada test macam ni dengan machine dan juga dia ada ambil darah apa semua, so accurate lah kau punya performance kau. So dekat situ kau dah tahu dah apa benda yang kau boleh adjust dekat dalam training kau. So aku excited sekarang ni untuk continue training and improve apa benda yang aku perlu improve. So korang pun jangan lupa untuk datang. Macam aku cakap tadi, aku dah bagi tahu korang tempat dekat mana. Aku akan letakkan all the info dekat description. Dan kalau korang perlu ataupun nak buat, aku memang highly suggest untuk korang datang dekat Ultralab dekat Subang Jaya, dekat section 13. Okay, so I'll see you on the next one. Stay safe and stay awesome. Ciao.